a challenge. Takže toto bude výzva. Because it's my first time standing in front of the people, speaking English. Pretože prvýkrát teraz stojím pred ľuďmi a hovorím anglicky. But my testimony Ale moje svedectvo goes back when Debbie came here first time. sa ešte ide späť, keď tu prišla Debbie prvýkrát In November. v novembri. So when I entered the room, Keď som vošiel do miestnosti and I started to listen to her a som ju preaching, začal počúvať ako káže, I said to myself, povedal som si, I never heard something like this. ešte som nikdy nepočul niečo také. And when she did an altar call, A keď urobila výzvu dopredu, I came here prišiel som and she landed her hand on me. a ona položila svoju ruku na mňa. And it was something similar like Pastor Adrian said at the beginning, A bolo to niečo podobné, ako keď pastor Adrian povedal na začiatku, that he experienced something that is really rare. že zažil niečo, čo je skutočne zriedkavé. And for me it was the first time that I experienced something like that. A pre mňa to bolo prvýkrát, že som zažil niečo také. I knew that at that moment A v tom momente som vedel, that God called me že Boh ma povolal, to do certain thing, aby som urobil určité veci. to evangelize to people. Aby som kázal ľuďom evanjelium. The past years, A za uplynulý rok I was a member of church. ja som bol členom cirkvi. I tried to be involved in ministry, into help, in Snažil whatever som I sa was needed. byť zapojený do všetkého, kde bolo potrebné. But I told myself for the years Ale povedal som si, that I will be never an evangelist. že asi nikdy nebudem evangelistom. That God is not calling me this way. Ale že Boh ma týmto smerom nevolá. But when Debbie laid her hand on me, Ale keď Debbie položila na mňa svoju ruku it's something like she said, that's the touch that changes everything. a povedala, že je to niečo ako dotyk, ktorý skutočne mení všetko. And since that moment, A od toho momentu I started to preach in the streets som začal kázať na uliciach, to members of my family, aj členom mojej rodiny, to whoever come to my way. komukoľvek, kto príde do mojej cesty. And since then, A odtedy it was 420 people that I came to Jesus. a bolo to asi 420 ľudí, ktorí prišli k Ježišovi. Amen. To sme kázali. Amen. The years before, A tie roky predtým it was like 3, maybe 4. boli také 3 alebo 4. Okay, but since that moment, A something od happened, tohto momentu sa niečo stalo and I knew a where I'm som heading, vedel, Hallelujah. where I'm heading in my ministry. Oh, že kam smeruje moja služba. hallelujah. Amen. Thank you.